아니 벽이게 이게 릭슝 당낭쳐라 도낭낭 괜찮마라 갸갈 도르지닝네 나토 데데슈기야 다디 케세 티와데서 라 다 렌게비 다 티와 탕보디 how easy is Tibetan the easy the gensigli this is an adjective tine how ta pöke la pa naro po ta pö pa naro po ta pö sa kata ka da ke pöke easy la sa le sa lata la le la tadi kesa changsa bare saba khaya mare le la ta how la naro ro sa le pöke le la le ya naro yo da ye Tibet ke language of Tibetan language pa naru po da pö sa kata ka da ke ta tanda ngaranche gebya ki ke di Balochistan ne Ladakh ne Arunachal Pradesh ne Myanmar Phalyul pö such a chimbo shibu tigla gebki yobe ke re ina yang arancho pen ta Ladakh chik dang pyoba chik so ke la kamul nang ba ina pensin shida ha gugiyo mal karin sana koncho datang di kharislo gore ba naru bo da but nanjo ba naru bo da pyoele guyor koncho ba naru bo da but sa kata ka da skat ta balti ki yang but skat le guyor Ladakhi ki yang but skat sa kata ka da skat le guyor tindes labe kabla ani pensin hagugiyo mar pöke la sa le salata la naru lo sa le di how pöke le la le yore tine ta niba ta de tigin rwa saja mindu niba di the Tibetan is much more easier. Labo chuna ani ba naru po da pö sa kata ka da ke pöke
Okay. Much more easier, much more. Much more. Ka cha ding bo chen na chen konda. Ka cha ding bo chen na chen gaya tai ke ki ku ki ka chen gi. Much more. Ka chen gi easier, comparative. Ka chen gi easier, comparative. La sa le sa la ta la wa yore. 되게 같은 길에 나와요. Much more easier, far easier, way easier. नेपालीमा तपाईहरु नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ भने नेपाली भाषामा सोच्नुपर्छ। काममा टक 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 मिल्दै जान्छ तपाईहरुको। अब यो जस्तै अस्ति भनेको जस्तै यो चाहिँ लानारो लोसा लो चाहिँ कतिको राम्रो, कतिको टाढो, कतिको महत्त्वपूर्ण, कतिको। Tibetan is much more easier. कहाँ हो कहाँ ठुलो, कहाँ हो कहाँ सानो, कहाँ हो कहाँ सारो, कहाँ हो कहाँ सजिलो, कहाँ हो कहाँ। Tibetan is not that difficult. भोटे भाषा त्यति सारो छैन, त्यति ठुलो छैन, त्यति टाढो छैन, त्यति। यो चाहिँ त्यति नेपालीमा सोच्नु पर्यो। अब टिबेटनको इंग्लिशको टिबेटन जाँदाखेरि अनि तपाई हराउँछ त्यो सेन्टेन्स भित्र। सीधे नेपालीमा सोच्नु पर्छ। अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी भाषा में सोच लीजिए, आसान होगा, सीखना आसान होगा। बंगाली भी वही है। So, 2. Tibetan is much more easier. Perché kachengi le lawa yore. Now, fairly. Fairly. नेपालीमा Tibetan is fairly easy. भोटे भाषा ठिक-ठिकैको सजिलो, ठिक-ठिकैको टाढो, ठिक-ठिकैको ठुलो, ठिक-ठिकैको सजिलो, ठिक-ठिकैको सम्झिनु पर्छ। र so we are doing number 4. Number 4. Tibetan is fairly easy. Panarupo da pu sakataka da ke. Okay, fairly.
clearly. Hanaro, au chama cham, au cham. But when we speak, we pronounce them all of this together. Ouch, ouch, fairly. Pöke, ouch, ouch, fairly. Tibetan is fairly easy. Ouch. Now here we have easy, not easier. Easy. Ouch. Le salatala panarupo yore yanaru yo daye radimori dare. Pöke ouch lela boyore. Pöke ouch lela boyore. How easy is Tibetan? Pöke lela lu yore. Bote भाषा कतिको सजिलो छ. Pöke lela lu yore. Bote भाषा कतिको सजिलो छ. How easy is Tibetan? Pöke lela lu yore. Pöke lela lu yore. Pöke lela lu yore. Tibetan is much more easier. Pöke kachengi lelawa yore. Pöke kachengi lelawa yore. Bote भाषा काओ का सजिलो छ. Pöke kachengi lelawa yore. Pöke kachengi lelawa yore. Kachengi काओ का सजिलो, काओ का टारो, काओ का मंगो, मंगो. Pöke kachengi lelawa yore. Then Tibetan is fairly easy. Tibetan is fairly easy. Pöke ouch lelabo yore. Pöke ouch lelabo yore. Pöke ouch lelabo yore. Pöke ouch lelabo yore. Kachengi fairly Tibetan is much more easier. Pöke kachengi lelawa yore. And next, Tibetan is not that difficult. Oh yeah, so not that difficult. It's not that difficult. It is not that far. It is not that important. It is not that big. Tibetan is not that difficult. Tibetan pa naro po da pu sa kata ka da ke pöke not that far, not that important, not that big. Ta dingbo te
대점기 Tibetan is not that difficult. Kale khapo. Or you can also say just khapo. Khaga khak. Panarupo. Tetsangi khapo yomare. Yanaru yotaye. Ma. Short review. How easy is Tibetan? Bote bhasha katiko sajilo cha. Pheke le la le yore. Pheke le la le yore. Pheke le la le yore. Tibetan is much more easier. Pheke kachen gi le la wa yore. Bote bhasha kao ka sajilo. Pheke kachen gi le la wa yore. Pheke kachen gi le la wa yore. Pheke kachen gi le la wa yore. Tibetan is not that difficult. त्यति साह्रो छैन. Pheke 대점기 khakpo yo mare. Pheke 대점기 khakpo yo mare. Tibetan is fairly easy. Bote bhasha ठीक ठिकैको सजिलो छ. ठीक ठिकैको. Ouch. Tibetan is fairly easy. Pheke ouch lela gore. Ouch ठीक ठिकैको. Fairly high, fairly big, fairly small. Tindis chechada kharishugore. Nyedi laptang sarba, ke laptang sarba. Gyuchem shea yoba. Ta ke shenda chikla matena ko tata laptu gyo mati ko kerang la pakcha dan sorba chik yona yang mi shenda la deshe gyabgar dhoti chamba chigi ki ke chik shingi mena di deshe gyaya khakbo sheda yor. Ta Nepali kenanzo Nepali changnangi yona ouch ठीक ठिकैको. Kachengi ka ho ka. Chelo yore katiko. Tidas chene kenanzo kilsi ta chale menge makpo shita yugir nanzo pyobe chiso nangla. Ani pa kyam chu kyam ani michigi nyopcha kyabga dugi sana di che la chi ani kasa dalam sara la chito kupya yor sigidwa. Ani lega puchamyang mache bache ani mishenda ki kangba thiya kamul kingya nang ani cheni shubaina pendo puchamyang yoma ngani kyamgi yang me dosong tang ne sacha thar boto ya la khabo yang me nala mota chi yoro chena ayang samgi mindu na kangba dile yaga chi yoro chena samgi mindu. Tang ngoma tang thande ne tang la durbai na ngoma ki ne tang le kachengi yagajesongza kibu shedadu ani siya gudebana si yangna chido gubja kala de ani mishda kangba thenya ki kamon dinde nang bayina mishda gi thongna la yang mishda chigi kangba thena nga mebe kabla yang ngala yang tidran chigi yoto samgir ba future thola dile lopta pöshung lopta tindra pa chinche changma robu tindra se pugu dzola ropa che yigit chik ni da la baina soso tüche kyogire ota sibe kabla kere gewa dira gre
개와 뒤에 또 아니 인yor 봐 갈래 개빈도 코 랑싱기 용구도 야 랑싱기 라비아가 가보여 디데이 바손자한테네 다 가르치고 그래 델저 밀리지 못해 털라 마상세래 남저 표배 가르치고 그래 지게 밀어 시부지 숨쉬는 거 봐. 다가랑 나란 초장기 양면난 그것도 아니 그래서 제저 드리기 된다 진짜 참 시작이 아니 센시당 바가 투치하나